Hello everyone, welcome back to Changfied YouTube channel, your trusted source for latest update across South Sudan and beyond. Today is October 20, 2025, and we have some breaking stories from Upper Nile, Tonj, and Juba. Stay with us as we bring you the latest update on events affecting South Sudanese people and communities. Remember to like, share, and subscribe to Changfied YouTube channel so you don't miss important news. Let's begin with this breaking news, and this is very upsetting. This news or report that I'm about to share with you. We start in Upper Nile State, Malakal town. This is a heartbreaking story. According to local sources, the bodies of two Nuer men were found dumped in road job area of Malakal. The locals say these men appear to have been targeted because of their identity. Community members are expressing fear and anger. People in Malakal are worried about the safety of Nuer civilians. Men are asking why such violence is allowed in the town. Witnesses believe that supporters of President Salva Kiir Mayardit might be behind this act, though investigations are ongoing. Residents are calling for justice. They want the authorities to act quickly to find the perpetrator. Families of the victim are deeply grieving, and the community is coming together to support them. This incident highlights the ongoing tension in Malakal and need for peace and security for all communities. Our people are asking for unity, respect for human life, and protection for everyone, no matter their background. Now let us move to Tonj, where the youth are raising their voice for justice and peace. Let's look at this. Before we proceed, please help the channel by subscribing and turn on the notification bell. Tonj youth call for a call release. In Tonj, the youth are making a strong statement. Today, they held a press statement calling for the release of General Akol Korkuj, the former Director General of National Security. These young men are speaking on behalf of peace, unity, and respect for the law. They are worried about General Akol Kor's continued detention. According to Tonj Time, the youth are appealing directly to President Salva Kiir Mayardit, asking him to release General Akol Kor. The youth say that General Akol Kor comes from their community, and they believe his release is important not only for his family but also for the peace and stability of the nation. The youth stress that their message is peaceful. They are not calling for violence, but for justice and fair treatment under the law. They believe that showing unity and standing for justice is the way to strengthen the country. This is a strong message from the youth of Tonj that even in difficult times, our young people are ready to stand for what is right. Let's turn on to Changfied report. Changfied Commissioner defection. In another important development, Changfied County's suspended commissioner, Mr. Daniel Deng Mario, has resigned from the SPLM-IO mainstream. Today, Mr. Deng officially announced his decision to join SPLM-IG under President Salva Kiir Mayardit. In his statement seen by Lish TV, he said he is motivated by loyalty to the government and desire to support peace and stability in the country. Mr. Deng's move is seen as part of a broader effort to bring unity among leaders and communities. Supporters say that his defection may strengthen collaboration between local leaders and the national government, while critics are watching closely to see how this will affect politics in Changfied and beyond. This change highlights the challenges South Sudan faces in building trust, peace, and cooperation. Leader decision can affect not only politics. It can not only politics that it can affect, but it can also
affect the daily life of ordinary people. The community is watching carefully to see how this will influence local development and reconciliation effort. Those are today's top story from Apanal, Tonj and Juba. In a country facing challenges, it is important for all of us to stay informed, speak for peace and protect our community. Jo ban lingwas me ban raketin konti chode la tere which anoka Panal Kenyam ati kon galer to bej to ban lingwas me leraniam ler jesalo ach ndong mede koran ju jenwo te kren mi to gre which ka Panal ko Malakal ken kononiam gore jenwo jinmi jiram jidit gwas me der channel der support der subscribe ka Changfied YouTube channel ko me te ko mi bereda sho mala shu bekije banatin kon lat kurin gwas banakelinkel cause ke important ka tide randa ro palping ke lieng den ban je tokare ke nyam ka jom chalat rei which ka Panal ka ta dan sha jo chajalat ke je ka Malakal town kire ra ka Malakal chalan sha point dangro ke ngwanen wer dangro wa cha ka jek fin ti cha yak ke chanak ka road job area jen gwa dana cha na cha netin rewi ka Malakal ne de ti ka ngwanen wore ka jawran cha lat ke ja local community cha jo mo cha jalat no cha no dangro cha kanak ti cha kwan cha ka yak road job area ka Malakal chikala no ne de ti ka wore wa cha la do na medera la we mi kwatar gene ka ja ke do mi mo mi na ka ke tet ko jan ken cha ko yak ken cha ka yen ke plastic ni ken war to ne lo naka ke ko cha ba ngai ke kwa ka target ka jo cha lat gwas me wana me mi ko ro ko lat ka ko gwas da na chu me cha no ya ko na antam me cha jo jin wo ne tig no re wi ka Malakal ka ta dan cha lat ke je wa beje ko ken ngan wo dang ro ti ki won wo dang ro ti wa naka ke ko ken kan wer ngai kone dob danen len ngordin ke ja dir ne dingwan ke tate kan wer ka Malakal ko ku gele la ne di chupudi tam dong ti cha na ka changa ko mu wa kwani ji gwa mi cha yak tin ka kor shar ngum gui kone ki wa yak da duar ki re ro ki no gwa ya yak ki ya yak yer no ka cha bu kwan de non tam ne de cha ko kwan cho gwa ko ba ngaji no gwa da dan to rek tin gwa da din ka jo cha lat gwa mi chaling kan wari titi nakaka ko kan wari nakanitin konin shunkel ka sapa ke yadit cha dubro ki dok cha alat gwas menen dob dan nakaka wa ne titi kwatar gani kan cha alat kare wo de ka ne ritual ke jang de ka ne ritual ke tet kan gwara wori kan gwara wori content dio ka do kan exactly ne kon dong nakaka kana kolat but chala ne cha ne ro cha kanak ka kanwari tina wa guru jeno by investigation ba je carried out ko ba ne kon naga ke jukum jelat non ba ngai kon non me donc je succeed ko ngai kon dial non wen wer ko ka target mi chay je gwar mititin dollar jeno shunkel ke kirmi yadi ke shunkel je ne ngwa chay jiktin den de nakten ko ken kon lat ko den but chin wari kan kula ling me chaga jugo no yen ka yen it kon ba target doesn't matter shunkel yen kir ki cha shunkel as long as ti gwan mi mom mi dong chiro da lot ko de tin den ba je del mo kerek a jo me chala ratam gwaza me ko kon la ling o chinete kon ten bi ne mi kan gor kan justice ko de ne ten content na kan werti de ke te ke de ka gor gor kan no de ju kume ki authority ne te kalwang de kan mal quickly ke de kan ta dan ndong shire ke rolar ke de kan mal gor no de ne de kona na ne ti de ka gor of course cha bu je ko ne de kwa na target ko ke jidwar mo ki kan wari cha ga mala jike don abon mi ro yal kan wo kan war be kan ga nakire mo nakan kan won chala do na me mutore wi ka Malakal entama ka na me wache security yar ka Malakal ngai kon long mandong de kon to kon wer dial gwa da titin ka Malakal ke cheling gwa dan titin so na me ring mi chitwo wer dang ro to kan chut kan kalat cha kanak re wi ka Malakal ka Panal chana we ka dor shal ka me tun dor jani chana madan le rod gwa da chan jeling kel
please go no jin be subscribe gwata mani ko bilere konon be bikan ko mala chukuji jawaban lingwas mentama dungut ka mishal kama kol kor kuch jen bana dingo ngane Tonj chol kan kuma kirmi yadit enona la use Tonj ken chikan jo chikan gor en wale ka jom chikan lat ke media lat ken wonena chol ken kirmi yadit no de general akol kor kuch ramela kuarke former director general of national security wa chol ken kir no de jalun de wudu me de jalun de jaga o bala free chingwane Tonj chikan lar na mo kan ngwane ti lat ken ka kwi malka kan le ne me ka kwi malka kan kwi matka ka do ko lot ko ngot no ken dier kan ka kwi general akol kor kuch ka do badan cha yen ke ne gwade dan cha yen ke jan ka jom chala de Tonj time no media dien chikala no ngwani chicken appeal ki chicken warga chicken gwar president Salva Kiir me yadi no de general akol kor ku de je luñ de kamra re ti jan no shimwani gala no general akol kor jen bere duarin ki be ka community dien allo aran Tonj no lat kan no me cha jeluñ nyu de jen go de malder tin ka community dien kene very important long no de akol kor ku de jeluñ no ko de malder tin re wika South Sudan men re duarin ka ta dan kan lat ke jen akol kor kuch jen yan ke je me dane me cha ja kapinya Kiir me yadit ko ran nenden controllers je security no re wuch no jen me cha ja wujen den chi ga ka ne Kiir no gwade dane te re wika Juba an when mo me cha ga kana shu to ko bi korba to ko shu te ne de sha na ke re dane te tin try wo ka ba Kiir no ala ne re kon la body gane ka lokano de akol kor ku de je yen ka do mi gui kan no do mi chodo ko jen woje ka jene chwa wo ka chwa la no jen bala governor ka wara den ka kora ne ka chobdo ka Juba and then the next following day no chwa wo chwa nyom wo ke nyok chotel kom to akama then ka after 1 week chu kor mo chwa lat kam de kan ne control la security so mi chena me milin kona me re which mi akana gor ken en go de akol kor ku de je kamrar de jalun kan ko a very important person ka community dien jo me mi kan lat chicken ngani Tonj use to chicken organic en gor chicken lat gor kano de wudu me de delun ajen jo dana dong de yen lin ka jen kwi wutu na mani ka ta dana lat ngene kena no de jalun na me wa wode jang de kan ta kamal kan wotel ko tokten so gwadu men bana linka bukon linka jen ler pa lar yima ka kwi general akol kor ku ajen a very important ka kuma by the way ko me dan me take a power she Kiir she la de kalum then after that tribe wo lora banka do min mamu gi ken no charge de wo ke but of course Kiir mi chala be wo la ja wo je antam ku kana lang en Kiir no de ja wo de ja kamrar ko che jan ne gwadu dan sha yene me she gwa ken Kiir mi yadit ana me mu de yana le chana waka la radian mugo liang lera men to ka dor shal ke shubet ala shubet ka commissioner wajen chatiai shubet commissioner jen akwar mi cha kapin jen ran SPLA IO SPLA mayo pin dakre ma charwon no shubet county suspended commissioner jen jay kapchong wudum chal misa Daniel Deng Mario jen cha resign and wale ka kuma SPLIO mainstream alo jen cha bele la part of SPLIO Daniel Deng Mario jeni cha rodo wuch ka joma chalat jeni sha announce ki cha la ro ne and wale chen bilongura la ran SPLIO and cha woka SPLA maji pinkir me yadit eno cha joma cha jokwen ka jom cha lat li TV ke chikana post ka social media chala do shuda me ano charo do watch ajani che loyalty de cha kam kuma ki ngada che kam kuma janian ta ko ba support peace ba support stability in the country ajan jo dan le so dia lar ko ba bon da machar ba ka watch ka power ki ba ka weekend jan mi ne ken tama tul ka ki wo ka do mi mo mi shajan
Mr. Deng ka jo dan la je na ki ta dan che defect ka je ka jo dan chalat wa ta wo jero de je no o jen gore jen wo bi mal bare dware no bi mi ka shwebe so jen ta dan to che wo ga kir mi yadit and then che kum SPLI wo che ban pin so jo me de yen len ka ta dan en a chire ga me che to ko je kan de ti shit ke ti te len kon ka tini bane ngaje gwanu ne na kume karo na palpin ci kon liang alung ka tung wan ti chodien la rai wich ka South Sudan ka tin kon dong de mal de ron yam ko jege kontin tin nongo kore right now right kon bane ngaje no dor shal ke unit state kama yom ngoda telemal ka kui kore dane ci tuok pan gwade dane shadi ni wero karam ken na major mishanak gwade dane ci kume SPLI yo kene kume marwai ke kirmi yadi tikarum tere wichin winami an koromo a chene wero chaga nak wona karami mo mi la kuar ki rami mo mi la major ka wudo mo man chanak bo kene dang wero to token dial kan were so ka SPLA maji kene SPLI yo tin pinkiram Dr. Machara kene den kontin chana me chajala no koromo cha to kam dien are koromo chine dang wero chika liu ka kuma SPDF ka jen major mon no ka SPLI yo ramkel cheliu ka ne dang ro te ka bot ka ta dan chalat kina so jo me amten jo ordien dong gura no de nywa kel gwasa me da la kwi Dr. Machar ka ta dan ngai kon dia le jen wo chadat Machar an wala cha janang ka ko de lo wajiluk look Dr. Machar by the way a very important along ka kwi mal ka rewi ke South Sudan Riek Machar is the only option ko bi mal be rewi ke South Sudan but cha je kula ngach ne diala ko kena kontin nyer ke Dr. Machar ka do brana chalat ke jam Riek Machar ci jen ka rawal cha gwan kan ne dang baro ko ken barama cha gwan long tam men dir na ka je ka loko kore long pot kang shul ko pot kang chala ro jen ishe yuti $30,000 ishe Nuer waya mi she ka fan me ka chalo ko Nuer community kan me shit true it is never true na me mutually political motivated ke siyasa mo kwalu weekend SPLI yo ka je ka jodan ci kanala so on jo mishir na me biya ngaje no kan de alkon chalet against SPLI yo re wiki Juba gwan mi mo lokaten tan dien ki rudien dial ka kaine but man shabu de nai jene kure ci to kana sere kor min be ka kure mo to ka kam ngani Nuer la Nuer waya mi kene de nya SPDF tele document chatel yeten ni document chatel zil facility ne wo de na de ka evacuate ni badago shi rek ko to ko kore so mi chena me le ro da mi kon dial no dong de ja kap chong but yet kana kon lon ka makap je chong ko cha da to cha je blem kan je kwar no tikin ka teten ko ne mi chi to kan wore ka shi Nuer waya mi shi kan rodin defend balara no kan ne reng ma char jo ko mon so nyer reng ma char jang jak South Sudan ko che bete kamala right now right konen wo bi mal be bere yu ka South Sudan gore ne dial che gore one party but go to all the party ki bondi ala continue re wika South Sudan ko bi mala mo ko kulben jen do dan bi mal be ben kaje ban melo kir mi yadi den o bi mal be ben tela do mi mo de mal der ben kaje mal la be wen dan shi na ci ren matin mi ci bondang ro ci ke me dan sha mal chaje tanke 2018 ya nyodo gwan wo kan kwadang ro shi ren mat so madien karodian den de mal der ben baran tama ci joje no en kuman kwa target SPLI SPLI wa kala peace partner te kumal kukan sign ke kim yadi ke kotum so right now mi jojo no kwa target ke kwa ka ham you the ode shi kume she boniam shi mal she boniam and mal a very important re wika South Sudan when mi na nyintin ke 2013 kan wo da mantam wo da shunya no ka kwa particle kwa jira target no shikan jode ni kana delep manyo the no telem shale mal woni nga cha to be international community you can carry jogo no jin normal jin yena reng ma cha la da mal tanya mal so mal jen bi South Sudan bi nang niam jen mo dal na jen obi civil war beto ko civil war mi to en ran la ro da wo je bo dorien ba kor be ko ter ka kujemi no parliament an let kire no jen la kum ju gana la no ngai to bina bi ke yet ke ba lok to tokan dial ka sharp ko region ko dong te ka yo ba changa yo tu teleway be pen jen kwala jogo no kurchi jala optional dialogue option ko di
dere mal dere lat ka tokdo ka dere lar mi dur she lat no ka dere dor bo gwa dere tan special man langa lunga kir o kir jen a tan mal a jang mal ko ba je implement ko jen transitional government cha chak cha pale jen o ngono no teram le tin ka che gorno wona ka wonyam mal bo ko le benede mal la le mi chi kwadang ro shoren mat not when kwa kwerker kwa le target che mere ma chara matere lok ka jana cha je yen gor ka no ku kana jakhara mi chi dur she lat ka cha dem talk no so jo me de yana ling an wala ka tin kon sharen lat lastly jazlu aj manan ci to Malakal kapnal ke queen wa dang rotin kon chanak be jalong an biata mal